No, ko si moč pa ne tekače sezut, pa gor dati plastične vrečke, pa veš, da greš v hudo svinarijo, vsaj po mojih prepričanjih. No. Te zadeve sem se že iz Ljubljane malo bal, ampak sem rekel, če je ena od znamenitosti Rajasthana, dajmo pogledati, ker je le sveta zadeva to, ne. Drugače, Indija je država z največjimi mošejami in tako imajo oni tudi ogromno enih templov in eni so tudi manjki templi, no ta tukaj je pa podgani tempelj. In to 30.000 podganje noter. Več kot 30.000, kar sva brala na internetu, so stari podatki, ker se baje tako bajno razmnožujejo, da ta podatek hitro raste. शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं Kar veliko podgan, čeprav večina še vedno spi v kletvi dol. Pridejo samo zjutraj pa zvečer jesti, drugače so pa spodaj, tako da si nočem niti predstavljati, kako izgleda 30.000 podgan tukaj. Ok, tole je bilo pa manj prijetno, kot sem pričakoval. Ker ena fobija me daje, skozi gledam pod noge, da mi ne bo kakšna šla po nogi gor. Noter smrdi. Smrdi tako, da sem se že ustrašil kakšno mišjo mrzlico čez nos dubu ali ne vem kva. Oni imajo sicer kle hrano, lahko ti kupiš, tudi za ljudi, ampak da samo ne tukaj jesti, ker je baje ogromno enih bolezni. Ampak sem vseeno mislil, da bo to manj kruto, da bo to tako malo bolj nadaleč. Ti pa dobesedno hodiš med temi podganami in te podgane se mi zdijo že čist bolne, tako kar eni izrastki iz njih in tako naprej. In mi pač niti najmanj ni bilo to prijetno. Zdaj, kakor sem videl že to, se mi zdi, da mu ni bilo nič groznega. Pari luškanih, no, samo pa res niso najbolj higienične. Ampak meni osebno ena najbolj ogabnih izkušenj. Ne vem, raj grem čez Žerjavco hoditi, kot še enkrat čez te podgane. Tukaj, po mojem mnenju, ne more biti nič svetega. To je noro. Wow. Zdaj, če bi bil jaz brez kamere, po moje niti not ne bi šel, ampak sem hotel to vsebino prikazati vam, tako da upam, da vsaj malo cente. V bistvu je ta tempelj Kari Mata, to je v bistvu hindujska boginja moči in zmage. Oni verjamejo, da na neki bitki 20.000 vojakov zapustili bitko, niso se hoteli boriti in ona jih je za kazen spremenila v podgane. In to ne bi bile za te podgane, ki tukaj živijo. V bistvu so si pa zaslužili oni smrt, ampak jim je prizanesla in jih je spremenila v podgane. Aha. Nek mit. Povej mi, kaj se zgodi, če stopam na eno. Če boš bil v podgano, ja, jo moraš v isti velikosti prinesti zlati kipec iz čistega zlata. Velja pa tudi mit, da kao niso nič bolane te podgane in da ko umre, da nobenega vonja ne odda. No, to pa z veseljem ovržem. No, tudi jaz. Ma ni denarja, da bi se tega dotaknil, No. What you do with this? Za podgane. Sem se že ustrašil, da bo on to povedal. In zdaj, da to rikšo narediva res najno, seveda ne sme manjkati nalepka. Jaz bi jo dal tukaj na sredo, zato ker imajo tudi oni piko na srečela, a ne? Kaj praviš? Ja, jaz mislim, da se to odlično poda. A ne? Zdaj pač to hindujska rikša.
Da bojo tudi v Indiji vedeli, kdo je Pleško Group. Po en stran pa, ko imava tale tako rekoč taksi, ne, sem dobil malo déjà vu tudi s tem v Peruju, ne, ko smo imela un taksi znak, tako da sem si rekla, dejva probat zdaj enega pobrati. Taksi? Taksi? Yes, yes. Taksi? Taksi? No money, free. Taksi? Hey, Milli, kahan pe? Go, my friend! Let's go! Yeah, come on. This is my shop. Ah, Yeah, let's go. Let's go. taksi. Come on. Bye-bye now. Bye-bye. Adios then. Chelli to lato. Let's go one ride. Quick ride. Where you want to go? Oh, we I go. want to take you there and around and back. Let's go. Let's go. I taxi. Yes, let's go. One. Come there. Let's go. Yes. What is your name? My name is Ashok. Mr. Sonu. Myself Sender. Nice to meet you. From where? Slovenia. Slovenia. Yeah. Euro. That's great. No tension. Indian traffic. Yeah, this one. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Yes, yes, sir. Yes, sir. India. See? Yes. Good driver. You're welcome. Ne zgledajo mi najbolj prepričljivi, ampak mislim, da sem jih lepo vozil, ne? No, dobro. Red Temple. Red Temple. Red Temple. Yes. Yeah, it was beautiful. It was beautiful. You like that? Yeah. Which country? Slovenia. We're from Slovenia. Slovenia. Near Italy. Italija. Oh, near Italy. 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 Tea. Chai. Thank you so much. Se mi zdi, da so pa pogruntali, da se v Indiji da vse skupaj malo podkupati, ne. Naprimer, določeni ljudje tudi izpita za avto ne grejo delati in se da vse malo podkupati. In tudi tlele se mi zdi, da nama kadar prečka ena prepovedana rastlina. Indika. Čeprav bolj slabo mu raste. Ja, precej slabo mu raste, ampak sva tako vprašala, je to kakšen problem, pa vsak reče, da niti ni problema, zato ker se malo denarja doda policaju in je. In to precej malo, 3 evre. Pa imaš mir. Zajtrk. Thank you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Marskoga sva videla že na cesti tukaj v Indiji, da si da malo tobaka v roko, pa zmeša, midva imava kle samo to drugo sestavino, ki je v bistvu kot nek osvežilc, Mouth fresh. mouth freshener, ali nekaj tako so rekli, neke granule in je rekel, da je okus po žafranu. Midva sva zdaj to vzela brez tobaka in to oni skozi žvečejo. Bo zdaj probali. Ja, pa kar vse naenkrat, 3. Ne. Ja, 3, 4, zdaj. Kaj da bi jedel te indijske palčke, si takole predstavljam. Ja, dobro si povedal. Pa trdo je kot pes. No, good. Ja. No, you like, yes? Yes, I like this. Oh, Mixed tobacco. very nice. Very nice. Very nice. Okay. Okay. Very good, no? Very good. Nice. Kako je za nič to, stari? You swallow? No, inside. No problem. My friend Carlos, tell me, what is this? This is mouth fresh and this is tobacco. So you mix and then put in the mouth and then long journey is very relaxed. Smell was very good No sleep. and all the friends enjoy in the Jaipur on the way highway. It's very interesting. I like it. Two guys from Slovenia. Thank you. How is it called? Tansen. Tansen. Yeah, name of Tansen. Is this expensive or no? No, this is very cheap. Only 50 rupees. Big one. €4. Yeah. And how long do I have to keep it in my mouth? 20 minutes, 30 minutes, 1 hour up to you after they throw. Can I throw it now? Yeah.
I don't like it, honestly. So you throw, no problem. Thank you very much. But Oh. it was an interesting experience. Okay, sir. Okay. Thank you very much. Thank you. O moj bog. Zdaj pomagaj mi. Plul ven. Kaj? Oh. Škaj je največji hudič, da ne moreš v enem šusu to ven plunt, ampak imaš kot da bi pesek probil pluvati, ker ga imaš okoli zob. Pa pod jezikom, pa posod. Zdaj pa imajo vsi tako rjave zobe. Tako na hitro, ko jih pogledaš, misliš, da imajo gnile zobe, ampak imajo vsi rjave od tega. Zdaj, ko sem dal to ven, imam tak osvežilen okus, kot da bi nek čigum imel 5 minut nazaj v ustih. Medtem, ko sem imel pa to noter, pa na začetku je pa tako gabno, da zelo priporočam, da to robate to, če boste kdaj v Indiji, ampak ne pa, da se tega poslužujete. O, Marija, kaj me tega treba, me povej. Hi, how Hello. are Hello. Hello, good, you? you? I am good. You? Me too. Nice. You going to the school? Yes. Library. Library? Oh, where is library? Where is library stand? Seruna bus stand. How far away? Huh? Far away? Pass me. Far? 5 minutes, 10 minutes, 1 hour? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. You walk in. Yes. You study? Yes, yesterday. Very nice. This is a very difficult yesterday. India is very beautiful. India is very beautiful. And please, with the pick Pick? Yeah. Pick. 3, 2, 1. Have a nice day. your YouTube channel. YouTube. SEVER. You going to subscribe? Yes, final. Yes. Thanks. Thank you. Nice to meet you. Carlos, our guide, Yeah. he will tell us everything about India on our way to Jaipur and then to Agra. Agra, Varanasi, Delhi, I will explain you about no need guide because I work in 20 years in the tourist India, so I know all story in India. Amazing. Res sva si želela potovanje doživeti čim bolj avanturistično, ampak verjemite mi, da me je v rikši, ker ni imela naslonjala, tako bolel hrbet, da sem jo z veseljem vrnil še isti dan. India is local water. Local water? Yeah, but this water no good for us. Yeah, I know stomach problem. I would get very sick. Yeah. Well done, Carlos! Congratulations! Pa to je noro. Ne vem, če si opazil, da imajo vsi skozi dolge luči prižgane in ti čisto ritjo vozijo. V Agro pa sem si želel iz enega samega razloga, da naredim dron posnetek Taj Mahala ob sončnem vzhodu. Tako si predstavljam, če si kraj klele, si prehajaš, zgradil si glih kar Taj Mahal, si pa rečeš, no zdaj sem pospel v lifeu. Pa pogreš zjutraj tamle na uno teraso, na vrh Taj Mahala na eno kavico, takole v Nihajli, čisto za liman. Prim zvonik, uno gor, kupola, ja. Malo višji, pa malo naprej stop.
Tako ja, bravo. Gandhi je prijel. Ta bo lepa slika. Vsi turisti delajo, jaz ne Ja. vem, zakaj imajo to gradi te fotke. Kaj je zdaj ta Taj Mahal in zakaj se uvršča med 7 čudes sveta? V 17. stoletju tukaj vladal Šah Džahal in seveda, tako kot se spodob, ne je imel on več žena. Najbolj je bil pa zaljubljen v perzijsko princeso. She was the maximum beautiful woman in the world. In medtem, ko mu je rojevala 14. otroka, je nažalost umrla in on je dal v bistvu to palačo pol zgraditi za njo, ki je postala kasneje tudi njena grobnica. Po mojem mnenju bi lahko rekel jaz, da je to najlepša grobnica, kar sem jih jaz videl. No. In jaz sem zdaj prepričan, da imaš ti še kakšno poslastico za nas, že. Se pravi, 20 let so ga gradili, 20 000 delavcev, 1000 slonov je prevažali te namesto traktorjev. Ta marmor in te drage kamne so pripeljali iz Šrilanke, Kitajske, Tibeta, z vseh koncev Indije, tako da je bil tudi velik projekt za une čase. Če bi pretvorili, koliko je to stalo v današnjo valuto, bi bilo to milijarda evrov, približno. Milijarda, ja. Tako da je kar tudi med dražjimi stavbami, bi lahko rekli. Se pravi, tale je bila milijarda, una, ki smo pa v Mumbaju videla, je bila pa 2 milijardi. 2,2, ja. Sej mi je bila una huda, ampak tale mi je pa una rich. Old money. Ja, old money, Old ja. money je to. Tudi to, da so gradili 400 let nazaj, doda neko vrednost. Absolutno, ja. Pač ne bom skrival tega dejstva, da je ta Agra en grših mest, ki sva bila in izredno onesnažen in umazan in prav uno. Včeraj, ko so prišla, praktično so kurili smeti na vseh ulicah. In plus je ful tovaren in smog in obup. Noter se seveda ne sme snemati, da spoštuješ tam, kjer je ona pokopana. Mi je pa grozno videti, da okoli njunega groba pol te policaji žvižgajo milijone ljudi hodi. Naredil je, da bo imela mir pa nekaj najlepšega in pol ima sam živ žal in samo štalo okoli tega groba. Ne počiva glih v miru. Njena grobnica je postavljena točno na sredini njene palače, so pa pol njega pokopali še zraven, v bistvu je on tako zamaknen. Ne? Lepo, ne? Zelo lepo. Pa bi tako kdo rekel, ja, na sveže zaljubljen. Po 14. otroku, to pa je ljubezen.